diverted their minds bitacyaro omushyo gwabire nashomera Kanya Progressive Primary School mu kibina cya Mushanju kandi umukuru w'ishomereri yatugambire cyo bakozire wanyuma yo kumanya bibira hamwe ishyogu twareba ibera zizahinduka twarita umushaho y'isomero yamukebera pereze kumukebera bakonfaminga ngo ayinenda twagera twaripotinga kesi apolisi konka suspect yatoroka yabo so third term umucyumuro cya second term umwiki yija yaza konka second term akagishomera gihereze so yazara umucyumuro atwazira umucyumuro banyuma yo kuzara musigazi yija yagaruka so kuyagarukire kwe kumukwata twamutwara polisi atumushango urucenjejo n'urugendo misho ishe umwojo bwa nyuma yo kumanya ico mutabana akozire agerezeho kujinjira papure bikoreka ngo mutabana acira umuto kandi ico cyo mukwatise iyo narashonga umwana bigomba birukuza kubiza mu Kenya no ichiriza statement yo mutabana yakoze akagamba ngo ine myaka 12 tengire OCCID the boy himself niye handikisa yes niye mwana gogo mazimagara hanga mukike cyo kumuyamba gafata mu mutabano okamwa yabana banje kabagana ndo mwana oundi murirango akwiciro mwana wabandi Joseline Mbabazi w'enshonga z'amakana abana habwa district ya Chenjojo najera ngo ibikorwa nk'ebiye yonjire ngo kandi bamumbazire n'ababitamwa amani. In this case sati omwana akunda abugamba tungira ba whistleblowers bamanisa CDO niko twa interviewinga betukandi ebi just a case ugamba mbo tungire chance twagitunga izindi zifera tutakoze tutazimanye. Joseline hona najera ngo baza kuyamba umwana no mwerere we. She has a future. We are restoring hope to Mugabire Mamasiko. She can still make it. Akasoma kamara P7 and we expect good results. Akwa buno bwo busigereye tujya kumutekaho concentration kurora yasoma kwa nakale katumutera mu safe. Egombora ya Kigoyera hamwe na Tembogo nizo zikutira y'abana bari kutwekwa hamwe n'aba bari kushweza ubwo abakira bato. Amakoraga gashakwa Daniel Bingana.